Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na videologu Ripolitiko, a u kojemu komentiram predizborne ankete po izbornim jedinicama za parlamentarne izbore koje su izašle u proteklih 24 sata. U današnjem videu to su prva i druga izborna jedinica koju je obradio HRT u sklopu ankete Rating, a usporedit ću to i s anketom Croelecto koja se provodi za Večernji list. Također, osvrnut ću se na svježe izašlu anketu Croelecto za 7. izbornu jedinicu. Rezultati Ratinga za prvu izbornu jedinicu podudaraju se svojim predviđanjima iz inicijalnog videologa na tu temu, a po toj anketi u Sabor ulaze koalicije HDZ-a, SDP-a, Možemo, Domovinskog pokreta i Mosta. HDZ dobiva 5 mandata, SDP 4, Možemo 3, a Domovinski pokret i Most po 1 mandat. Ta anketa čak daje i određene šanse stranci Odlučnost i pravednost, kako sam i ja komentirao, no čini se da je to ipak daleko ispod praga. Anketa Croelecto daje nešto drugačije rezultate, tako da po njima SDP ima mandat više, a Možemo mandat manje. S obzirom da je to prva izborna jedinica, te da je margina pogreške Croelecta čak 5%, ja bih rekao da je Rating tu puno realniji, jer ne vjerujem da Možemo ima manje od 3 mandata, kao ni da SDP ima gotovo 30% glasova podrške. Glede druge izborne jedinice, Rating je potpuno u skladu s svojim predviđanjima, to jest prolaze liste HDZ-ove, SDP-ove, Mostove i koalicije Domovinskog pokreta, kao i Možemo. HDZ dobiva 6 mandata, SDP 4, Domovinski pokret 2, a Most i Možemo po 1 mandat. S druge strane, Croelecto daje slične rezultate po mandatima, no po njima prag prelazi još lista Fokus Republika koju nosi bivši HSS-ovac Damir Bajs. Osobno mislim da Bajs, iako je poznato ime, nema više toliku težinu, pogotovo nakon što je izgubio izbore za župana 2021. godine. Stoga prednost bi ovoga puta dao isto Ratingu. I konačno, vraćamo se malo na 7. izbornu jedinicu. Prošli put rekao sam da su rezultati Ratinga skoro identični mojoj procjeni, s tim da po njihovoj anketi Most ima 4,9%, što je vrlo malo ispod praga. Usprkos tome uvrstili su ih u raspodjelu mandata, tako da ovdje HDZ-ova koalicija dobiva 6, SDP-ova 4, ona Domovinskog pokreta 2, a Most i Možemo po 1 mandat. Croelecto ovdje daje mandat više HDZ-u, ukupno 7, dok Domovinskom pokretu daje 1 manje. Mislim da je rezultat Croelecta malo prenapuhan u odnosu na HDZ, s obzirom da je područje 7. izborne jedinice dosta šareno po preferencijama birača. Toliko za danas. Za sada nisam vidio druge ankete koje mogu komentirati, tako da ako ne bude ničeg novog, obradit ću još 8. i 9. izbornu jedinicu po Croelectu i to će biti kraj serijala o predizbornim anketama. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite Ripolitiku na društvenim mrežama, poveznice su u opisu ovog videa. Do idućeg puta, do slušanja.